This is Sunday Umoja TV. Umoja wote ni hapa Sunday Umoja TV. Vipindi vyote vizuri sana, comment zenu tunazihitaji kila muda wote. Na itabidi tuchukue muda huu hapa tumpokee mgeni ambayo ameamkia hapo kwenye studio kwenye jengo mkubwa sana wa Sunday Umoja TV. Lakini baada ya kuongea maneno mengi sana na itabidi kwanza tumpokee afu pia ajitambulishe, hafu baadaye ndo tutaendelea na kipindi. Kwenye kamera, nyuma ya kamera kule mko na Ngege na hapo kwenye mic mnaona mko na dia kama kawaida. Na mgeni wetu ni huyu hapa. Itabidi ajitambulishe. Karibu sana brother. Natoa jambo kwa ninyi wote. Kwa jina lako na ni nani pia? Ninaitwa kwa jina la Jafet, PROFET JAPHET. Natumikia Mungu na napenda Mungu sana na nashukuru kukuata na mali hapa mchana wa leo. PROFET JAPHET, tunashukuru kwanza kwa kuwa umechukua muda wako kufikia kwenye mjengo mkubwa sana wa Sunday Umoja TV, na najua leo tutaongelea maneno mengi sana kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo tumeplani ili tuongelee, ili wafuatiliaji wa Sunday Umoja TV pia watu wengi pia na watu wako ambao kwenye makanisa yako pia kuna watu wengine ambao kuna watu wengine sana wengi ambao kuna vitu vingi ambavyo hawajawahi kuvielewa na itabidi leo hapa ndo watavielewa. Najua umepanga kuna subject fulani ambao itabidi uulizwe kwa siku ya leo, na subject yenyewe itabidi sijui nitambulishe au ndo utambulishe. Unayo au mimi ndo ninayo? Nayo. Ninayo. Nashukuru sana. Bila kuchelewa, kuna mambo mengi ambayo yanafanyika chini ya jua, na maanisha hapa duniani, ya watu ambao inaonekana kama kuna watu ambao hapa duniani ambao wanasemekana kama ni watu ambao wanachukua utajiri chini ya ardhi, ina maana kuzimuni, na wengine ambao wanasema kama utajiri wao unatoka mbinguni kwa Yesu. Na hao watu wawili ndo itabidi leo tujue ni wakina nani ambao wanastahili huo utajiri, na huo utajiri una madhara gani pia. Na hayo yote tutatoa kwa PROFET JAPHET. Kwa leo hii tutapata mengi sana kutoka kwenye Biblia, pia kutoka moyoni mwake, na mafunzo mengi sana ambayo tutapata kutoka kwake. Karibu sana. Najua hapo tumeelewana. Hapo tumeelewana kabisa. Bon, cha kwanza nashukuru Mungu kwa sababu kuna siri nyingi ambayo watu hawajui na watu wengi wanateseka. Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanakufa kwa sababu kukosa maarifa, kustojua. Na watu wengi wanasema kwamba shetani anapana pesa. Na kuna watu ambao wana pesa lakini hawana pesa. Ili si kweli, shetani hatoi hela. Shetani hapana pesa, shetani hapana pesa. Na maana wanawapakazia wale ambao labda wanasema kama wanaenda kuzimuni kuchukua hela. Ni uongo au ni ukweli? Kitu cha kwanza watu wajue, shetani hapani pesa. Shetani haombi kitu. Shetani hapani karama, shetani hapani pesa. Shetani anapana vitu ambavyo mtu anavyo. Hicho ndio kitu ambacho watu wengi wajue. Mimi nina mkubwa wangu alitaka pesa. Alitaka pesa paka kapita njia nyingi sana kusema pate pesa. Lakini hiyo pesa walimwambia kama unataka pesa tunataka ufanye hiki utoe damu, lakini alikataa. Lakini juu kukataa bilimkokotea madhara paka leo binamkokotea madhara sana. Kwa jinsi ilifika wakati Mungu alimponya na Mungu akamfungua akabadilisha maisha yake. Kitu cha kwanza watu wajue ni kitu gani? Watu wote ambao wanaoenda kwa wafumu kutafuta pesa, zile pesa sio wafumu. Wafumu hapani pesa. Ingekuwa kama mfumu anapana pesa na ingekuwa na pesa. Juu mtu hawezi kupatia kitu ambacho hana. Ndio anakupatia kitu ambacho wewe unacho, anakupatia kitu ambacho wewe unacho. Tukisoma katika kitabu cha Wakolosia, Biblia inasema ya kwamba tulibarikiwa cha Waefeso. Biblia Waefeso 1:3, Biblia inasema kwamba tulibarikiwa baraka yote katika hali ya kiroho. Ndio baraka yote iliyobarikiwa haiko kimwili, ni katika hali ya kiroho. Na katika hali ya kiroho, kuna mamisteri, kuna vitu vingi ambavyo vinafichwa kule ndani. Shetani hakuna kitu. Biblia inasema ya kwamba vitu vizuri vyote kwa karama vyote vinatoka kwa Mungu. Shetani hakuumba kitu. Ingekuwa wale wafumu wana pesa kama siku ya leo, wangekuwa wanapana pesa kwa watu. Wangekuwa na wao kwanza wao wana pesa. Wanapana vitu ambavyo wanavyo. Lakini sasa ninaangalia Wakristo wengi wanasema wakiona mtumishi wa Mungu anakuwa na gari, ana nyumba nzuri, anauza ndege, anafanya miujiza, wanasema kwamba ule ni mfrimason, ule ni mwenye kuzimu, ule anatumikia shetani. Lakini hapo kuna mapasta wengi, maprofeti pia na maaskofu wengi, hata mapadri ambao wanasemekana kwamba wana nguvu zingine ambazo zinatoka maybe kuzimu, ambao shetani mwenyewe ndo aliwapa nguvu ili watende miujiza ili wawapoteze wale
wale Wakristo wengine, kwa sababu kuna ukitenda muujiza watu wengine watajua labda huyu anatumia nguvu za Mungu. Sasa hapo nguvu za giza na nguvu za Mungu, wapi mtu atazionea? Nimetaka kwanza na mimi niulize swali moja. Shetani yeko na photocopy, lakini Mungu yeko na original. Ukiona Wakristo wengi wanasema, wakiona miujiza, wakiona pesa, wakiona vitu, wanasema kama ule ni Freemason, ule ni mwenye kuzimu. Wale watu wanajidanganya bro. Mahali ambapo Mungu alipo, Mungu ndio muumba wa vyote. Mungu ndio kuna original, ndio yako na original. Donc ukiona siku ya leo mtu anafanya miujiza na unasema kwamba ule ni shetani, inamaanisha kwamba wewe unampatia ile glory, ile sifa unampatia shetani. Sasa shetani na Mungu, nani mwenye anaweza kushinda yote? Mimi naambia watu kanisani, nawaambia watu hivi, ninyi mnasema kwamba sisi ni wa Freemason. Ukiona miujiza uge ni Freemason. Meta niulize swali moja. Kama wanakuletea photocopy, kusema uoneshe kama hii paper ya photocopy sio hiyo, ifo uoneshe paper gani? Original. Wewe una parcel yako. Uko na parcel yako, unataka kuiba, unaleta photocopy. Sasa kusema uprove kama ile parcel sio kwako, leta original. Sana Mungu yuko na original. Na ndio maana siku zote hakuna shetani atafanyaka juu ya Mungu. Mungu ndiye yuko juu. Ukiona miujiza inapita juu sana, sema ule ni Mungu anafanya. Kwa sababu shetani hawezi shinda Mungu. Na ile nguvu shetani anayo, akujumbia, ametoa kwa Mungu lakini amebadilisha na kutumikisha vitu vya kibaya. Sasa mimi naonesha watu, wewe kama unasema wale ni Freemason, tuoneshe original. C'est fini. Hapo kuna sehemu ambao kwenye makanisa au kwenye madhabahu mengine au popote ambao utakuta kuna makusanyiko ya watu wengi ambao wanaombewa, wanafanya nini. Kuna sehemu niliwahi kusikia kuna mtu aliombea watu vilema wakapiga step ambao walikuwa hawawezi, wengine ambao walikuwa na maradhi mengine wakapona, lakini baada yule jamaa kuondoka wakarudi kwenye ile hali ya kawaida, ule ulemavu ukarudi, yale magonjwa yakarudi. Sasa hapo napo vipi? Napenda sana hiyo swali yako. Bro, ule mtu namjua alifanya na watu alisema. Na napenda kwa hiyo swali unaniuliza kwa sababu ninajibu nzuri sana, itasaidia watu wengi sana. Ule mtu ni mtumishi wa Mungu na Mungu alimtumikisha kiukweli. Kwa sababu gani? Okay, wewe unakuja kutafuta miujiza, sawa? Na kuombea. Ikisha unamaliza miaka au tembei. Afu unasema gisi leo nimetembea, ninataka nitoke na mke wangu na watu wangu, natafuta niende kwenye mabwati. Donc ule mtu anapata miujiza kanisani. Ikisha anaenda kucelebrate ile miujiza yake kwenye pombe, kwenye wamalaya. Ule mtu atamuka anapona tena. Unawazia shetani wakati yako unatembea, shetani yako anafurahia. Shetani anaangalia ni hivyo. Ule mtu anafanya banampatia miujiza. Kwani wanampatia miujiza, angepasha aende kanisani apike magoti ashukuru Mungu. Wengine watasema miaka hivi sasa tanani chezee shetani. Ataamka asubuhi deja ni kilema. Na sio hiyo tu, na Yesu alifanyaka. Biblia inasema kwamba Yesu aliponya watu walikuwa wanagonjwa mabitu masamu Kifaransa maebre, wale watu wagonjwa ukoma. Anasema wale kama ni 7 kama sio 8. Mwenye amerudia mmoja ndio aliponaka. Wale wakurudiaka wote wamerudiaka Yesu alikuwaka. Sasa samake na Yesu nani Freemason? Na Yesu ni Freemason. Ndio wewe unaona miujiza, Mungu anakufanyia miujiza. Nenda kanisani ushukuru. Sasa wewe ule mtu Mungu anafanyia miujiza, afu anaenda mbamalaya, anaenda wapi? Ule mtu ataramka anapona naye. Mchulize na wewe atapona naye. Na Yesu alifanyaka. Sasa maana na Yesu nani Freemason? Ndio maana wakati wanafanya miujiza, wakati Mungu anatenda miujiza, ile miujiza yako nenda ushukuru. Watu wengi wanaona miujiza wanasema hapa sasa nitakunya pombe, nitacelebrate. Watalamka asubuhi ni vilema. Na Yesu alibifanyaka. Wala wakurudiaka hawakuponaka, ule amerudia kushuhudia ndio aliponaka. Na sasa mkisema ule kama ni Freemason, maana yake na Yesu nani Freemason? Tuende kwa upande mwingine hapa. Kuna mganga niwewe kusikia. Huyo mganga alikuwa anatibu magonjwa mengi sana. Au magonjwa mengi sana kwa kama kansa, ukimwi na mengine TB, yani kila ugonjwa ambao hutibiki. Huyo mganga alikuwa anatibu kwa kutoa maji, maybe ni maji, hatujui kama ilikuwa ni maji ya uzima au maji ya mapepo, we don't know. Sasa huyo mganga wewe unamweka kwenye upande gani? Kitu cha kwanza, waganga hawaponyi. Katika hali ya kiroho, watu katika Agano la Kale mtu alikuwa kitenda dhambi, walikuwa wanamuita umuherezi, donc sacrificateur. Anakuya anatia mikono, kisha ni mikono yako anatia kunyinye ile kondo. Akisha akitia mikono kwa ile kondo, ile dhambi yako anatia kunyinye ile kondo.
Isha ule kondo wanamchinja. Damu ikitoka unasamehewa. Na ndio maana wakati Yesu alikuja walimuita mwana kondoo. Ndio katika hali ya kiroho unazatoa magonjwa hapa, unazatoa dhambi hapa, unacha mtu mwingine. Ule mganga akuwa anaponya watu. Alikuwa anatoa magonjwa hapa, anaitia mfasi mu vitu vingine. Ndio maana utaona kwambia leta kuku nyeupe, leta nini, wale ile vitu vile wanafika wanaitia katika ile minyama. Kisha zile mapepo zikikula ile sadaka, ile minyama kikula inafika na kamata ile magonjwa sasa. Ile magonjwa sasa njoo kuko mapepo ambayo inatafuta watu. Tulio kuombea mtu ambaye alikuwa na gonjwa sida miaka 5 ya mapepo akuzina kufanya nini, unyumba wako unamalizika. Bileneka anakuambia kwa nimeota niko na zini na nikaamka niko na sida. Okay, ule mganga anatoa zile magonjwa anatia katika mapepo. Isha zile mapepo zinatafuta asitabakia ndani, zinatafuta fasi kwa tafuta zina transmettre. Zinaingiza kwa watu. Isha hiyo inabakia vile ndio kazi yayo. Ndio mtu ambaye aombi, mtu ambaye ajui Mungu anajikuta yuko na makanser, anajikuta yuko na magonjwa ambayo haimaliziki. Ile magonjwa kuna wafumu ambao wako wanatunza watu. Lakini juu wafumu hawana uwezo wa kutunza wale watu. Wako wanatoa zile magonjwa wana transmettre mu watu. Na ndio maana unakutana katika hali ya kiroho. Mfumu anaweza aona kifo lakini hawezi ponya, hawezi toa kifo. Anaweza aona accident lakini ile accident hawezi toa. Anazaona kitu kibaya lakini hawezi toa. Kwa sababu mwenyewe kuna uwezo wa kubadilisha vitu ni Yesu peke yake. Ndio maana utaona kuambia bwana hapo haviwezekani, huyo mtu atakufa. Atakufa kwa sababu anaona lakini hana uwezo wa kubadilisha. Juu mwenyewe kuna ule uwezo wa kubadilisha ni Mungu peke yake. Na unaona akitoa kifo, anaacha kifo ni kwa mtu mwingine. Kwa sababu ni unachimba shimo hapa, afu unazika, lakini mkuzika uko unachimbua shimo lingine hapa. Ndio hizo wafumo anatumika. Shetani akumba kitu, shetani ana kitu. Shetani hawezi kitu bro. Wafumu kama leo wangekuwa na ile pesa, kama leo ni matajiri wa kwanza bro. Mtu anatoa mamiliari anapatia mtu wa milioni, mtu anakuwa tajiri. Kwa nini yeye eko naishi kule? Kanyumba kake ni vibaya kwa sababu gani? Kwa sababu ana pesa. Ule mtu anampa vitu ambavyo anavyo. Hapo. Sasa zile nguvu ambao wale waganga wanazo, zile nguvu ambao wamesema kama anaweza kuona kifo, anaweza kuona magonjwa ambayo hata madaktari wameshindwa. Zile nguvu za kuona yale magonjwa wanazitoa wapi hao waganga ambao wanaitwa waganga wa kienyeji, ambao wanaitwa waganga ambao wanatumia nguvu za giza, nguvu za shetani? Bro, tuko kwenye kampani wa Kristo na walokole, wapagani, tuko kwenye kampani boss. Hiyo kampani tuko shetani anataka watu waende motoni. Mungu anataka watu siku moja waende mbinguni. Na shetani anafanya nguvu yake yote kuona siku hizo asika peke yake motoni. Lakini sasa tukivie siri moja ambao watu wajui. Kama leo shetani yako anataka watu wakuye motoni, sijui anataka watu wakuje motoni. Hapana, shetani anawazia watu wakikuja wengi motoni, Mungu anaanza samegi your name. Look, shetani anajua ya kwamba shetani kama anataka watu waingie motoni, hapana. Shetani anajua nikileta acha nipatie watu pesa, acha nifanyie watu hivi, acha nipatie wafumu nguvu. Kwa nguvu za giza zinatumika ziko. Acha nifanye hivi. Lakini ile vitu yako nafanya, ile pesa unapatia watu, anakuambia utanipatia na wewe ame yako. Doke na wewe unasinye kontra na shetani. Doke shetani anajua akikamata mamiliari za watu, siku moja Mungu ataambia okay, hii pinisho ya moto ya genem mimi naitoa. Ili na yeye apone shetani. Apone sasa. Lakini sio ndio maana hivyo watu wengi wajui. Hiyo ni siri watu wengi ambao wajui. Unasikia bro? Donc ni nguvu za giza. Ndio kutoka kwenye kampani watu tumikisha nguvu zake, Mungu tumikisha nguvu zake. Lakini tunajua mshindi ni Yesu Kristo. Yesu ni Mungu ambaye ndio kuna uwezo wote. Lakini zile ni mapepo ambao walishuka na nguvu za giza wanafanya vile vitu. Lakini hawana uwezo wa kubadilisha maisha au ya kufanya kupatia mtu pesa. Hizo wafumu hawana nao. Ndio maana nataka kufasiria vizuri. Sikia leo watu waelewe. Watu wanawaza kama mfumo ananipatia pesa. Mfumo hapani pesa. Mimi nimekuwa na rafiki yangu mmoja anakuambia viongozi sisi tunakula watu pesa. Wanafanya deal, wanaenda kwenye Tanganyika, wanaambia mtu unataka $1000 tutakupatia. Leo ashaokoka ni mtumishi wa Mungu anakuambia tunafanya deal. Mimi naenda kumai na ikala mumai na vala kitu kenye njuni pumwe ndani ya mai. Anatia kitu hiyo hivi. Afu anaambia mtu wewe enda kule kumai kule, usifanye fujo. Wewe fika tu kule mzee na kwa nitanipatia $1000. $1000 itafanya jimultiplier. Ngo urudi yake uko na faida ya $500. Ni business. Afu anaenda, mzee anakuya, anasimama. Unataka nini? Kumbe ni mtu katika maji. Usema kwa wewe msimu ametoka mu maji. Akanipatia pesa. Watu wanawakula pesa. Imani zao tu wanawakula pesa. Ngo nikamwomba $100 akanipatia $100. Akampatia hiyo $100. Yeye mzee anamwambia vingo, "Uende uchuruze mu miezi 5 uniletee na $500."
unarudisha na pesa yangu utafanikiwa. Mtu anaenda na chunguza na nguvu yake yote, anakutana analeta, ngo mganga nimeleta, nimefanikiwa sana. Kumbe akati alimpatia kitu kimoja, anambia unataka tena ngapi? Ngo nataka $1000 nampatia. Okay, utarudisha na $10,000. Business. Ndio watu wanadanganyiwa na wajui. Business unainvestira afana kuambia mwezi 3 ungefanikiwa ule. Look, wafumo wapani kitu. Biblia inasema kwamba kitu kizuri baraka zote. Shetani haumbi kitu, ni Mungu. Okay, kuna kitu ambacho kwenye hii dunia ama kwenye mahubiri ambayo mara nyingi wanafanyaga. Kuna sehemu ambayo tumepita tukasema hivi kama kuna wahubiri ambao wanatumia nguvu za giza. Na wahubiri sasa kuna swali imeuliza, au wahubiri mtu atawajuaje? Wahubiri wa ukweli na wahubiri ambao wanatumia hizo nguvu za giza. Yesu akasema tutawajua kwa matendo yao bosi. Hakuna solution nyingine, ni matendo yao. Biblia inasema kwamba siku hizo watanambia Bwana, tumefanya miujiza. Kufanya miujiza sio ndio kwa mtumishi wa Mungu sana. Character bro. Ona ni mtumishi wa Mungu. Watafanya miujiza lakini mtajua kwenye makarakteri zao ndio utajulia. Mtani mtumishi wa Mungu yeko mzambi ndio sio zambi. Anapatiana mimba watoto mkanisa yake ndio probleme. Ndio karakteri. Miujiza ni kawaida lakini Yesu tutajua kwa matunda zao. Unaona mtu ngo huyu ukimsikia anasema anavyotembea unasikia gisi yeko maisha yake unaona karakta yake unasema wow huyu ni mtumishi wa Mungu. Sino kama sio karakta tutawajua bro. Hatari sana. Wafuasi wa Sunday Umoja TV mnasikia kama kuna mambo mengi ambayo yanafanyika huku nyuma yetu ambayo hatujawahi kujua, ambayo mambo mengi yanachezwa huku nyuma ambayo yanatuchukua mioyo yetu, ambayo yanachukua maisha yetu. Tunajikuta kwenye hali ambazo sizo za kawaida, ambayo shetani anatutafuta, Mungu anatutafuta, lakini wengi shetani kwa sababu ana nguvu za kutoa ile hela inayokuja kwa urahisi sana, ambao sisi sote vijana, wazee, wote ambao tunaishia kule ambao wanakita Freemason, kutafuta pesa. Sema ambayo watu wengi wamezama, watu wengi ambao wanapotea, wanazima njia zao ambazo Mungu amewaandalia. So Prophet Japhet, tabidi tutoe neno la mwisho ambao tunaweza kuwapa ambao wanafuata Sunday Umoja TV, pia ambao wanaweza watakao kufuata kipindi chote. Kuna watu ambao wataokoka, kuna watu ambao watabadilisha njia kwa sababu ya mambo ambayo wameyasikiliza. Neno kwako. Kitu cha kwanza nataka niwashukuru na niwaambie kwamba Mungu anaweza, Mungu ashindwe na kitu. Kila mtu ana pesa na kila mtu ana baraka ambayo Mungu alimpatia kivyake. Na katika hali ya kiroho, maisha ya Mkristo inakuwa hivi. Donc hapa panaweza kuwa peko gari, mwanamke, mariage, nyumba, watoto. Na huko ni kampuni. Nasema nielewa. Ikisha katika hii njia yake ya kufanikiwa hii, shetani anaona kwamba mtu katika njia yake kuna utajiri, kuna avion, kuna mali, kuna vitu vingi sana. Shetani kusema kupatie pesa, akupatie, anakamata, anatoa kwa kitu ambacho kiko après 2025. Anakileta hapa, anakikupatia leo. Yesu anakutana sa mtu vitu venye angepata katika miaka 5, miaka 6 anavileta leo, na unakutana vile vitu anavikula leo. Bikisema kumalizika, anakutana mtu anasema ule mtu aliombaka, alikuwa na pesa lakini ameombaka. Ule mtu ataenda kwa wafumu wapi, Nigeria, Tanzania, hawezi pata pesa kwa sababu pesa yake ilikuwa huko mbele, amezitoa huko mbele akaziweka hapa. Na kisaziweka hapa, unakutana mtu anafurusa sangu alipata wazimu, alikuwa jwele mkubwa, alipata. Shetani wapi kitu, watu wakuwe na patience, watu watulie, waombe Mungu, Mungu atawabariki, Mungu atawapatia. Shetani anakuletea benye biko mbele yako, anakuletea leo. Benye biko biko jana anakuletea leo. Unabikula leo imaliza, kesho mnabakia vide. Sasa ndugu zangu, tubadilike na tutafute Mungu. Biblia inasema ya kwamba waliompokea wote aliwapa uwezo kutoka wana wa Mungu na akatufanya kuwa waheritier, wasamuragwa. Ndio wakati kwa msamuragwa kuna vitu ambavyo katika la kirona beneficie ni wetu kuomba Mungu, Mungu anaweza na Mungu anaweza kukubariki. Sasa ninasema asante kwa ninyi wote na Mungu awabariki sana, tutazidi baadaye na msisahau subscribe wala na comment na Mungu awabariki sana.
Tunasi pia tunashukuru sana Prophet Japhet kwa kuingia kwenye ofisi zetu za Sunday Umoja TV. Tunakukaribisha tena sana. Wafuatiliaji ambao wanafuatilia Sunday Umoja TV ambao watapata vipindi vizuri sana kutoka kwa Prophet Japhet. Ana mambo mengi ya kutusimulia kwa sababu mnasikia kama ana mambo mengi sana pia. Na tunashukuru sana kwa kutufuatilia na tunaomba muendelee kupiga subscribe kama alivyosema. Comment nyingi sana ambazo tunazihitaji tujue wapi tunakoelekea na wapi itabidi tufike. Tunashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia Sunday Umoja TV. Chao.